Luthumo alobe kuNkulunkulu lengamoya wakhe asiniketa livi lakhe leliba sinkwa sekuphila. Lengingasho ngesiciniseko nangesibinzi ngithi vuka udle nasi isinkwa sakho lesilivi lababe lelitawuba ngemandla libe kuphila kuwe. Encwadzini yaNehemiya sahluko 2 verse 17 ngakhuluma kubo ngathi, kambe niyayibona yini le nhlupheko lesikuyo ngekuthi iJerusalem ibhidlitwe nemasango ayo ashiswe ngemlilo, bekubhidlitwe iJerusalema, emasango ashisiwe. Kusho ukuthi sitha bese singena siphuma kungumathanda ngoba tibonza nemasango labekasho isecurity, labekasho kuvikeleka, kucina, kuphepha kwebantfu ngekhatsi edolobheni bekashisiwe. Sewuthi-ke Nehemiya makamema labantu uthi wotani sitekwakha kabusha lubonza lweJerusalema kuze singabi nelihlazo. Uma ulikholwa ungakhanza uphila impilo yelihlazo, uphila impilo yekwehluleka njalo. Mangabe ungawati emasango layisecurity lashisiwe labhidlitiwe lenta sitha singenele lula impilo yakho. Uyati ukuthi ungalwa onke malanga, uthandaze onke malanga, ulwa nesitha kanzi nguwe lovule lisango kuthi asihlale singena. Bekungakamele ungumzalwane uphile ngemaphelekece onke malanga, uphile impilo yekulwa onke malanga. Impilo yakho neyami inemasango langu-4 lengifuna ngemusa waNkulunkulu sibukisane wona kuze kuthi sitewuhlala sicinise wona sitoba nekuthula emoyeni wethu. Uma ngingakubekisela nje ngekuthi Jesu uthi ulisango uma umuntu angena ngaye, impilo yakamoya inemasango, inemagede, ineminyango. Futhi impilo yakho ineminyango, inemasango. Ngiko Jesu athi bhekani ngime ngasemnyango ngiyangcongcotha. Kepha ngiyati ukuthi awukaze wamuva Jesu emnyango wendlu yakho. Lokho kusho ukuthi impilo yakho ineminyango, inelisango la Jesu athi ngiyangcongcotha. Jesu lofuna kuletha kuphila uyanegotiate, uyangcongcotha. Sathane naye ufuna kungena njengaloku Jesu angena, kepha Sathane ngoba lisela yena uta ngodli, uta ngemandla, uyafohlota afune kungena, atokweba impilo. Jesu uletha impilo, uyanegotiate. Khumbula futhi iBhayibheli lithi ngenani ngelisango lelincane ngoba lisango lelikhulu liya ekubhujisweni. Jesu nguye futhi lokhulumile wathi emasango eHadesi ngeke lehlule libandla lakhe. Live lesiphila kulo, live lakamoya ligcwele emasango. Kanjalo nempilo yakho inemasango. Mangabe lamasango angakacini, nempilo yakho ayikacini. Impilo yakho ayikaphephi. Kungako mawuyawulala uyavama kuhlola ukuthi kukhiyekile yini emnyango. Awuhloli lubonza, awuhloli umnyango ngoba la kungenwa kalula khona kusemnyango. Hlola iminyango lengu-4 la khona Jesu aletha kuphila kule minyango, kani futhi sitha singangena kule minyango. Bekufanele isecurity ibe tight egedeni emnyango kukhiwe. Mawukhiyile uyati ukuthi ngeke uphike kulwa onke malanga,
utawukhona kulala ube nekuthula. Nguyiphi leminyango lengenela empilweni yakho? Ngiyakholwa ukuthi ngemsa waNkulunkulu utawusipha lithuba ukuthi siyibuke kuze kuthi sitewukwati ukuthi sibe nekuthula. Singalwi nesitha kani ngithi lesivule umnyango kuthi asingene. Pawula uze uthi angigadli kungathi ngigadla umoya, kumaKorinte ekuqala 7 lesahluko 9 verse 27. Akusuba kulwa impi longayadi ukuthi ngabe mangilwa nalempile ungenephi lo moya, lesitha singenephi. Asiwahlole lamasango, siqinise lamasango, sitawuba nekuthula, sibe nekuphepha. Hlala ubusekile, sisetawuhlephulelana ngalokuchubekako. Amen.